Danas smo ovdje povodom Međunarodnog dana čišćenja obala. Ovo je strašno važno da bismo mogli da osnažimo neformalne grupe građana, organizacije iz civilnog sektora, kao i obične građane da ispune svoju građansku dužnost jednom mjesečno, jednom nedeljno, jednom godišnje. Nije bitno da izađu i da očiste otpad iz svoje okoline. I'm here because it's very important to tackle everything that has to do with waste in Montenegro. Montenegro is such a beautiful country, beautiful landscape, full of potential, and it's a pity actually that, you know, everywhere you look you have cigarette butts, plastic bottles, plastic. So I really help to try and contribute to cleaning Montenegro. Želim da napravimo ovo mjesto mnogo boljim, da očistimo što više mogu. Zaboravljamo da moramo da pazimo planetu koja nam je dala sve od čega živimo i da malo živimo tim bržim životom i razmišljamo o nekim sebičnim stvarima, a zaboravimo da pogledamo oko sebe. Toliko se ponosimo tim zelenilom u Crnoj Gori, a ovako ga baš aktivno uništavamo.